Ocha mundo we Kitaingo likanga leko ya Facebook nenda buthi utinete waitie Kitaingo karibu eketuamba karibu umbete ngaleko ezu maundo mokete ata umwete karibu nenda ndo mogocha Kitaingo kituamba mwene ngaleko ya Facebook falane Mutongo TV changa moka uteketeke kanose mekaleko YouTube elane Mutongo TV Stock FM official pa tuambogocha kituamba nekenda ende tuambeze oneni na mundo we Kitaingo atotabia umo wake mbandine na kubika bau abikete ata nendese ainge mumweta mboze kituamba nuno nagewe wa mona wa otoene aili mboze usine mona we wangiteleza kabisa anevata nagebo nono eno supportete mbenga wambe akaambia etawa mona wetawa Kennedy Mata ukaambia Kitaingo sawa Rospita ukaambia Kitaingo karibu sana Kennedy Mata ukasya Kitaingo welcome mwalimu mwevya ukasya kikwadhiriwa wagekanesa na Kitaingo karibu sana Nancy Mwende ukaambia karibu Kitaingo Brian Julius ukasya karibu Kitaingo Justice Councilor ukasya karibu Kitaingo Munduwi Bentes Bena ukamba tini akituamba asante sana Benso Wambua ukasya karibu Kitaingo Kennedy Matana kwa nengi Kitaingo Mr. Boss welcome Dennis Tevez Ozil ukasya welcome Boss Kituamba Isaac Ramirez ukasya karibu Kituamba Prince Ben ukasya Kitaingo karibu sana Digital the Faith ukasya karibu Kitaingo James Mwendwa ukambia karibu Kituamba sana Steven Kesaune Tiva ukasya Kitaingo fiti karibu sana Dominic Sila ukasya karibu Kitaingo thank you so much Tolboy ukoligosea mwingi ukasya karibu mundo we Kitaingo mundo Steven Kesaune Tiva ukasya Kitaingo fiti mwana aweta wasila katinga mwene ukasya karibu sana Kituamba Kitaingo special ututi wa chuma ukaambia karibu sana Kitaingo Ivone Mone kaambia karibu sana Kitaingo Braxto Braton Sundusu mwene ya Fire Station ukasya Kituamba re karibu sana Abed Buduze ukaambia Kitaingo karibu sana Francis Muindo ukaambia karibu sana Kitaingo mjukuu wa Kambua ukasya karibu sana Kitaingo Martin Maingi ukasya Kitaingo special Kituamba Koloma Kitainganete sana mundo iFix Mobiles ukaambia karibu sana Kitaingo Stephen Kesaune Tiva mwalimu muivya wa Mweni ukasya karibu Kitaingo Martin Maingi Dominize KE Jonathan Keveka Mutie Abed Boniface Leli niendo msoma kwa metoke mjukuu wa Kambua John Kiange Penikila James Nguma Baba Sylvia Jackson Mwendo Joel Ranks Mbevi Dan Juma Junior aya Mathayo Chemukoro kasya Austin Mutua Mukangi Woso Mwandane Banda ya Muthesangano na Kennedy Mata ombe mukasya Kitaingo karibu sana kwa mboti na Kitaingo Kituamba katina ya gele ya garado weza wabona kabisa yuni eno ambo cheki kamera ya ukendesha bigisi yagu na Mathocha mya Kitaingo mumbi engale kwa eno kamera yagu ni wena shambiki muyathochie kilungu cha Kililimbi mwena agestana Kitaingo ninye ndo wa Kitaingo special kana Kituamba asini mama siro makwa usiweta wa Kitaingo special Kitainga nete sana Kitaingo yes na tatoa sisia kumi ndo bizine ndine sasa la nomba no shughuli yake wewe mashughuli yake job shughuli yake wewe ngaje mwengale bwenu no ngaje mbaka ko masako indi makwite ambozi cho Kitaingo ro mbesa murundi uyake labantu embozi Kituamba embozi Kituamba indi mbesa ino ngolela ngaroka nenga siri mbesa ino konenga siri kana niende kwa yendo Bigaliba yendo dogade siri ya mbesa ini cho Kitaingo no biti no biti wendo mbio kitete kwaso kabika Kitaingo biti na discipline maundone Kitaingo na izia ne kuona awe na ngalile nyomba wekala ukomela upstairs na kama nyataro bangene ti dancing kila weekend no nenga mwini wandi ende siri yeno ne yeba Kitaingo siri yedi ya waje kwenye bya mondone yes nondo wenyibya ndoka kosama useo dunia ne kwetekela ko kaba ugenyibya mondone na mondo magu magenda meza dunia ka kwetekela Kitaingo musireba nakwaguneba kwito ne paupeta wa Kitaingo makuene wabika muka yes muka ida i location Kitaingo ni sub location alafu ile wa nini pero ara kemia
Maito ni mwete zino kana mwete wa irono aiki mayese kana hoto ile kabinyande ni soso andere za ita kana waingie soso ni mutangie kwanza la mwete iboya usenga mono soso mutangie mono soso ikoto yana kabinyo mbagala baingala uma kabinyo lota ke loika bolo baingala uma ne watangie igwe na maolozi ne ma madela usikwenyu Kitaingo nebwetha kwa umawini kana umanete uwathi wa gumanete na owe wa kabina wini wa wandu manete no wa kabina na nengi yusa ayo no kadio ne auke kanisani ndoko sasa zuba ndimo kosa athaitha kanisa ngije bwethe yero pefa nene mezege minya Pentecostal Evangelistic Fellowship of Africa yes umwithi aba kabinya yes sozo wakwa tuko ligandeni wakwa kukimbenga Kitaingo walikita azabengane omaye mwaguno ethaina omaye mwagutendisi mzeni wendisi ndune zoma na bimage bandi neta wa Christopher Wandisi yes nasu me katika Facebook enezi ando ingi maize umo wapi juu ki wadhi walikangile atawadhi de Kitaingo wadhi kuliganga kwa nota ya ndoto nondo onagothi Sunday kwa ya imo na ina mzee very strict wekala yani zazio ndia tenda tuikale tu busy wewe no kwatanite nikale ni busy kwatanite agisomo kanane ma kila kitu cha ndani mondani nondo wa kwitha kwitu nete manga ukethia sangi mondani kwi manana kwi makozi neta ili te kwizo kwaro ni muino nili ko nili aido kanamba na ile kwitha nisi gimo no mundu kitu chini wandie kelekoni jo wona asa angi adu mambira mbosi kigwamba nono ndeze maunjanja mandunia alana atiwe mzee na you where their chances ja kwa ja utinda na ivezi China bina pio ona ndo inge matese background ya bono jigi na utethia kwanza Yesu no kanazi no ve yakwe ko wandie nono ne thiwe no ndo akwetania nyemwene ni ndo no utamundu atima young age no kethia mundu usu no waumela kwanza yemwe kanenge nondo nyewathi ndiza kwambio kuna wathi peke ndo kemenda tabia ona kibetija wagalando ite eni ota ndoto ikanzanisia tane mondo ndoto cia muthemba izi ukuzanisia ikanzanisia gona mundu nyingia ona magwagwa wala june ndeto take dia mona na ukethia ninona mundu okanda mwezi mundu uzu ambia enda mbake nene wa na wala na meyu kwa jane dia iko toje wayu wala na yu iko kwa jane dia yeye na tema imo anijao ninge joza yo ronya bo wambage ukaiya nyumba wanjo yeye ko twethia nundo nyong mwana bona kitu jambo ya bozu ono gambia nege ni ye bana nundo ko tweza kwa lolenge daju otethia ndio na hine za bangeki nundo wakwitha indoro yo kazi ilio netukakila mwana yo kazi ilio ni kaochu na ndikuya nathi kwa mundu moe akambia ikake kana ngathikula ni wa maimo mosa wa ngoza yakwa nyindizo ni maimo wetha maili na kindu ndoto izu weta ndo geloka nyoka kuli ozo wagu ninya ozo wagu ni mutangi ono na utabia aninge lagi no aita ndo kitale nyenda na muyanda ye wathi ambia azima pepo hii abandeza kuthaya ambia azima pepo hiyo ozo wekara ketho ndio kuthaya aninge kindu ino cha kugia ima mutabizienge wawe ina mutabizienge wa na wewe ndendo methukisia muno nondo mundu ciaikite na ngai ciake muci na getha etha na binyonge usanitie nondo no tona kwithwa ndo muyo ongali kwa no geria wendo mubinyia ogeria na kenda binyiga nondo undu endete kinyume no wonetwe na kena go wepete na go kwathomio ogeria mundu zimweza kwigana no kwatia so ninezie kwozo za bale bana umio bane na gebetija watu athi kondo kwita wa Shimbais kwa mjomba wako wa dhambi yeko mjomba we Shimbais ena utinia nondo ni wese wathi within yakwa ni wandaiye kulinga no mani wake yuku Shimbaine kola mamumete kana kwa mzee usu ni mkuu wa mam nondo mamu asiaitwa bandu beta wana ku metene kwa maloka thangathini na keju mutumio su weta wa mjomba
agathama agathio twa shimba ili ewe wiena ini wathi wacha the molala ni muwetete muno no ni mutumia wakwa ungamana kwa kwi kusiona kwi kuthugu na ni wambikie okila kika wa kulingana no manyola wake no nake ni mutangie ni sawa so nundu wakwitha uyendea mwana uma usio no ngino kamwithukisia okila wa utabia we yes omuka discussion imugethia ni mwatana na ni mwalungala mwalungana bala utona kwitha gwata mweku kana bala endete na no tozo uoni wake serious kiasi kwa mbogethia no kwenda kumwithukisia mujomba noya kulingana na jau no mani wake na nyina uma shimba hills na noka kwena kunia wathi ucio wacha the molala na ndiaona uthuku wathini yuzu ni volume 1 yagu is volume 1 ni your latest yagu nundu wa no thaiwa you volume 1 ya Kitaingo nundu kukuna gitaa kwa kwambe nikani shukuru mzee weta wa Joel wa Malandi Sakei mwene Sakei na gwithia na ngeba yakwa mundu we Mike Muteja Sakei ni no gina mwithi abandu bangi athriva pandu wasio bazietha carpenter by the way andola mena we wa mujengo aileto itiwa mundu zini very qualified na aitumanga to shelves pandu ni bene ba ya the river pe hotel we obuote no kiene kalo obuote hoteline na no mo kaindo kalala umau ne gwanza na neta Sakei yoga na kena moyo kindu na twamanana ni na Sakei kuma mulosu twamanana ni na Sakei nina muthokisie nyomba kwakwa ni wokie thia ni ona ngita ni ona ngita wewe na interest maka uyo ngita no some kuna ni ngita na ndizo ndo kuna wana ngatunga mbathi yes kiasi kwamba ogethia nye unit kide bindune no ndize what next sawa nina mbesa sio the studio lakini ndize ni ambela ogethia no ne manda mundu wesile kutene amba kuongithia maginya na imbonya nzia inoza ni na Sakei na ni shaurini ni wadi wekina na ndiamo macha iwe ginya na hata wadi wetu ginya kana okune kidoge bya rumba wadi wekina ni wadi muthemba wa rumba one man guitar na neta kunie volume 1 ya Kitaingo one man guitar studio yeta wa ADK ya driver bado no ndisika na niendea na twakuna nene wiye katena kumanesa so ndiake kiavisa ila na emio keki avisa nino kieta mando volume 2 lakini wewe wendi wakwa ningu ne solo so you volume 2 inachanganyisha na bulania wachanganya bengeno ya kawaida na bulania banga kawaida na nekina numeje mbali na umia itatu cia kina yuzio mwaka wewe bayu uzini mwaka wa 2017 yule na miaka 5 wathi na solo unaona stage kawaida kabisa na mwele wa bodi kabisa ukuleta zoezi kubu agita kwa muli waenda kitamba kuimbesa tu kweli kwa muli waenda koza pande kana waenda hata practice yikwa moli no kanga hizi mingi ndio ngwele wa pande ya ndanzi ejini bodi yekwe ina azizi ametomele ya kuja mbeza uri nota ndelo ya kubuni kondwe 10 kwa kilo kwa you know kie na kuna mbengesu no sanye na mutumia weta wango machefu akuna rhythm na ambo na njoba nini ondo rhythm ondo solo esonga na twatanisia la twatanisie nesio mwira rwa record volume 2 izu na wango ni rhythm twakuna okie ambaya lakini iwe yani na interest ya kwenda mana solo maimama ondo mera maili na you nine sio mona inge nzi andu amu methi na ukethia mundu mukwati simone tisi ndi no maisha la mundu wasa kwa na june nine sio kwikala na kona volume 3 jumbenga mbi nondo andu no moko makaimanwa yes o makoko makabika bandu ukethia no maanwa you know gie ikina ya one man wethia ningu ya tiema whether you ende ginya yenge ambenga kawaida ningu ya tiema you there you know ngina ne man no ngwa kana na one man unde kuya yende kanesa onongwenda
na niguo ni alithie saki na mutia na gwa river alika maundone makwa na alika maundone makwa na natunga ninokie naenda neta mambo solo sita na ndolo uzu ndolo ngoma chef na twa rekodi volume 3 na yue na twa rekodi volume 3 where ya juni na mbio matha solo where you know ndigandoka kona mbazi itatu winya where na mbio no gitai kwatawa na neki abitita mondo ni sharp mind ni nidi gwethukizia wathi na ndikuna na yu where yu kila kitindo ni chathanda nondo nina manando ange eu ndena tu ni mezi katika wathi na mena interest ya kwenda mana ona ke no mwe no kwatia nezira yu ambozi kitwamba yukula ya umieju ni kwitha na fika bala mai nyitita ni ilio utegemeo ya mondo inaendele kwejekalia na yindu izimo ndo ili uno thengewa mono ni weze kiu so yu ethia yu ndo wa kondengea ku sindu idie momana wewe na momena wewe wa kuvundizia kindoke na ndiye momana na guwe na guno alma thengea no ni mandengea ndiye momana wewe na guwe kite bitimu nao hapa lawe okamya kwa mbundizia kindoke no yes ni wana huyu so yu ila no nizwe o maima kidogo ni mutumia weta wa mambo maimazu na practice ye piu na yake ye bitipu ngino no monde nondo nini unga mastenji masama tema nini na ndiye wathi wa mbati na kuna sawa you know wana balangita ya kwa yalikila na yuwezi te yakoa nondo ndikunia mwenye ndikunia wa stage ninye ndikunia kiasi kwamba ukethia ni sawa nondo shambigini sio songa neka biko bando kethia no kuona ilabu ititana no kuona ando matitana tia wene ngukula tubahangire ndanzi yugeza bidi ita activity yesu kobegi no ketha Kitaingo toke ndanzine you know na we unique kainge bio tofauti muno na ayini yange inge muno before we uligenda nzine wewe yani unge yani wana profession inge na nichoge getu mawe that we unique na nikinyanyeba wonie na nichogo na tofauti na ini yalange nundu wadoro zizia nenge wako bana mwini kainge wakatato zizia oyu na kona kwa moli nikiti mwaka bobitu lakini oyu niwe we manyatana kila wakatana no post aini ngale kwezu no akwati ebuzo wene ebuzo ningeza kwa zanga labu juwe weka tiwo lakini we tame na ngoka mya koka okoneba makinya magu was the direction isu nikegitwamba number 1 nina ndi school na soma tamondo nondo ndiambezi othokoma na mbio thokoma kabu neta wa taifa isu ya soba zake huo na unga miando we munene yes na unga miando kwa taifa na ya vikapando na kwata we abandu bange ukiweta wa muni woka ile wa ukiweta wa muni woka bado na unga miando kwa muni woka na thokoma until opportunity ingine so kuka no ko thokoma Portland cement yes miaka kauta na wethia ino ngugo kindu kiki nzumbwa no na beila ndoto no sioka bado zizu ina interest no ta wigula ndoto ni sioka ukeza kwithia yani niwe imbengeza na yukiza kwithia we mwana wetu kuya village agwana uko temo siai ka no sainge we baso na ndu mo ni laizi muno kwa ugetho tekin nono niona niato ya uleile na kumbe taolea nondo ngaipe kindu sobe asia mondo okethia kwa kweli kindu kieni chako onoke kwata no chako nona you know ndo anwala na tindana wa atene oketha wai tona kuya mondo mwana wakazioka mwini ni olea nondo wakwitha nye kitindo kicha sana yako ni wete chano mate atwanu nyende tinda ndibarajo na nitinda natumia nezo tinda na mundu temo twanu twitharo de ange wayo twanu na wende izo ni shauri nono ndemuka nongi nani motabia na yuba twingi to tinda mundu nondo mwenye ngozi ya wadhi yutu no tinda mundu tyange wasi ya wadhi lakini izo ni boy ka binduke
nundu wa kwitha wathi ni kinengo cha mundu nela wathi ukeka londo makwa kwewe kaka no kondo shughuli uichonga kana utiko ndo ukeka ni utegemea ndo yimo yako kitha hili yo tungi na yo ni personal thitha yo personal kiasi kwamba ukethia we wathi wande kambathi na wesa kuete we wete ya wimeke mazoezi pamwe namo nikana muka rekodi so yimo yule personal no kwatia so you ilango tina nando nongi na nambo zi jaketi nombe nondo peketino natina sure peketino kitino nela nendio manangitaneza pe mutumia wanishauri yemo no na ndiye mo mukumya nono ni mundu wakwa wa mambo bado na ndio wengo ulio ba wakwa moli ila naenda aku surprisingly ndia ibawa onazidi nyumo uwo waliga stage wepe wage mangwe pata uwo wa Christopher Monyonjo uwo liga uwo stage awenda abuka liga wako kuna maana anogeza kwinuka ngatume ambezi yako na ngaete gitaa yako kuna ya yes zuya interest yako ndo manyo gitaa na anganywa na mambajo na anganywa angenuka na manda kindu kitawa ndwisi mbandi ya Kitaingo ni hapa kwa nyimwene ndiande kwa nembandi kiasi kwamba kwa mundu anathoma kwangania kana ahumeta kwangania kiundi aika na nijo na inie wathi wira uma wa Kitaingo na papi kwamba unonie nondu wa kwitha ndi so kwata time sia uthi kwandikwa ni mundu ekane yumie nye mwene nene baya ona ngina muri ambekia thangoni na ijanda lwani wethi ati athoko bimake lakini initially tisilingira kwata onomwe ende nako niye ngita kwa moli ya automatico twa nondo muna eza kwazia na mwana uzo ka anenga waizo baile anenga waizo baile amano shumo anenga waizo baile izo monenge zo baile mutume wazime moseo na yu nako na kunanganga kwa moli boko bali kwa madina wedila nauma nauma na kana no bawa wathi yes wa ukuna nondo wakwitha nyendiendete mundu wako ni oni criticize mutemba kwa mbokethia agwa neta oni chimba ndiendete nendete kwikala ni nyoka nondo wake nekala ni nyoka ndo kaiwa kepodia na ndo izao ni mana muno kiasi kwa mbokethia no no nena ngewasio gona sio bongo no kwatia nijo nekalile until manya tanaweza kuitana mandu mana manze kwenda Kitaingo jupe kiwo manata mina kuna latest ino ya kwa peo makai mako netinda anamo na ninge ndia sianye na thugu kana nasio nono ngai ni wo mezi no kie ni ilio baguo unako ni wasi mono mutumia wakwa piondo na twaenda ti tosongale twa manata twaendie manata wese personality kana physical appearance matters katika interview yonde matters ni sawa nela tagikie buni takwatia ni na mwene manata na anengawe na nako nanga moi wambe ne nyoka na wakeli mwaka uzu wa thela no na be corona ya thelo na yai mwaka ukito thela na yuethia nondo izuti yo ndanzia kwa yambe niona experience ya kuma ko club nako na ndanzi inge yambe pio na bangire na bomezini kwito kwa mutumia wetu wayalo nina Martin Maranja izini ya ndanzia kwa yambe iso wethia niona omanyo munini ngia ino omanyo zumwinge wa wathi na banga wathi manada na kuna wathi nevya ki wathi kuna wo kuna wathi na kuna wathi Kitaingo atato sisia ndeni wa benga mwitha aidi na nese no tinda na aidi na bia se kala se ni nese ndo nyokwa thapa na ata kwa kenge eno kwa tha ko kauta ini matinda hapo no ukenda mini ndo mko zangu ta mona kwa mani yoyo ndo ikala masa ilo tona mini okoto tine o mani yoyo ni kweli lakini utethia kainge aini no nywe ne musamba nazia kabisa kino gini ni nywe ne nywe yumo yambeza kugitana lakini elamo kwa manete kana mwenda nzine mwita na bro yeah kino giki hapa ni anege mu kuangalia ajo kino giki hapa ni ae ni tomo na kunyibe wanekeleko nondo omondo
tawe mwanzangu ila ngetha ndikwendea uthugu we kala wezi na wandika umela nundo ngakwendea usio no ifaulu onendo mboya ni kweli lakini langu ena ngobinye nthi na kwa bado ni onthi tukekala na thina na nijo wona ukasisio kethia nondo ni no ekoni wete nijo wona ukasisio kethia uno mwini na we mwinyo atemo chongethie ndeyoya ndeyozia kathangu kabibiti niki nuno ngo yake yusie thina kokuli endi kitwamba na umwe bao yu ni mwini ro ndai na bandini ya mondo lakini kuna ngitai kanena nono woziwe manata na no mbeti yoya nona ukesa kwende yue sani kwende jongo inu ya mano esilileba kwani kegwa hata no kwatia na yute za kwende nyino nyendibu nyende kuna awathi ngwatembeza tukage ngwe muno kuna awathi nitanikie ngaisi yawa yake musi na mwenzangu ngetha na kuwe ona thina waku wake fulani wizi no ngwele wa ndo maisha mailie na no ngozizi ondo twatinda nyondo withao wilie ningi na kwandi ona keleko ngazi ngeli ya mundu uyo ona chao ya ona kata ta mundu ndi mwita wadine umyoka oka kadine manata kano kondo konge no kwatia twendo vukumane kwa bandi kamundu nombe nyengo izu ya uno ndinayo na nijo wona juju ona ndo amakatwika no me kwegwa mathina na kenga yera bo kondo wakwa nundu ingo yakwa ni ndeu no kwatia no tisa kwithia juju kwa koni wete kwa lama mbelo ile peki ndo kibegida akina thina aini na ingi malika inbox kwakwa no kesa kwithia matumite laine maenda kwetwa manata na ila nalikanile na management ya manata na nengiwe wadi force no ndo uaminifu no kwatia understanding okeza kivya nini si papa alicall yakala wo na mwena ni trust nye kila manata tichapa sasa ingimazia ni jana ye tichapa ni cha mwene na role zina nengiwe ni mwene na nengiwe ni mwene no ndo uaminifu no kwatia no ndo wa ti bono ndo wakusangitia ndo lakini wepo kwa ndo wakwitha ungamite na ugo so ukeza kwithia ni ingila inene ya kwenda mabangi wewe kukangale kwezu lakini utiza kwithia no ndio sa early at once no ngina no so umwe ange matiwa withia mundu one kalitwe muno ailikonena na hii ailikonena ngaite maana sindu itenzeo sia kuomesha nayo no kwatia no tethia kwa kweli nyinde iliu nondo na sainge bado no mundu no wenda no mese no keza no kulwe wa mundu hapa formiara no hizi performance yake ndo mozongia no amoni stage yake ndo mozongia awete mundu na ndo maile yako kanoka ndo ishua ndo wakati ndo amona haiko na no recording ni kino tofauti na recording mungu ni wana ndo tofauti yes na kuna dance stage hizi ndo tofauti ndo kosa mundu okethia kwa kweli mundu ni wonsa kula ko mofeva kana kula ko thing'ecia muno lakini mwafika banje kwani ndao baloja no kwatia na hiyo teza kwethia yuba awa baloka yu bas bana ngama bosi ba yo tezi okulia ndi mwana ogo nete zindu wata Kitaingo tuge wathino wagua kana nekako wathizule barago niguye na withugeizia malaka uta akulia Kitaingo aina wathi uko ethata leizia mama kana thine mbona kwe soko mane kuya mezie ne mathiko na kwethio na mama ne gua mutho wathi uwe ingene kikobe mundu agwite kana tigako wathi uwe na meaning nene muno maisha ni makwa na nditekelole asiendo ta kwetha ugo no set ya mundu free wathi uzuni wago na we wago na inete tweza umemewa maondo maingi na yiba utene tene na yona ko ni mwito odem girlfriend na yogo ya biko bando yasia akwara mwana wethi aningwenda muno komanda masilai mama nozo wethe no shule kala kana kana tamundu responsible wese wethi aningomana ningwenda mana kwati ndo atana kwa mukwata na kana ni mayana maina ya no kwatia na yuya biko bando wethia we mosi ya wo mwana temondo straight umanda bibi temondo straight kiasi kwamba na yuwe ngale kwezu ya guwe wenda ku support kana kana bado wenda omende ndo ya guna inya mwana ndo support mwana kiasi kwamba weze kwethia unapaka toneka
ni omukwata no kwatia no ne thakame yakwa no tithia ndena thina ko kubeta ila cia kwa cie no mono ciigi mwana uzu ne ndae kale maisha su lakini yo tesa kwithia pena thina no ndo nyothi no mbezu ukethia onyinya ndevo na wako na simu zini tomba cia kilabu kilabu no kwatia na yuza izu mwana dito ndabinge onomba ala yes yaro kaza kwithia ni zindu zina metho no tesa kwithia kwa kweli ai inauma sana nondo mwana ni mundu wa usubia according to me nondo aya yuni no kange ko shopping ta mundu lakini uteza kwithia kana katie iwe nyinya wa plotine ila nezo uthande kabate mpango ndithia kana kenongi kena madam ongi na ke madam uzu na kake so zindo ila ne kiyo ba shopping siethirio ziana te komiba so ni shopping ite na 1 week ni kite ya mwi no kwatia na utithia kwa kweli na hata kuswani uta mundu wezi kila mundu oke wa maka kwakwe ngozizia mwana wa kwa ndaende eneza ndailete kwa ithailu wili animbu wa thina na jono wa mutungie wa thiozu no wathiu wa Kikwathi River wathiu wa Kikwathi River ni nute ni na wathiu zu kana ne kapa meuko wathiu zu we uko muno no zu nondo ni wendi ondo wa polisi umanda buzu ayikanyo maundu ni wendi ondo wa polisi na endondo wa polisi na koni wezi mona netwa nediwe polisi na thinewa ngaje no kustakite ni chao nata bua maundu alo nenete atumite munana yani ukeza kwithia ni kindu kiumbike na munana nayo okie mbandini ibindo yemwe ambie ndo support bandi ya Kitaingo na ambie ndo support bandi ya Kitaingo andomia 20,000 mwanyanya andomia 20,000 katika simu wakwa the previous day ambie andomia ngilile ambia namba oliko bandu nitewe nondo weni wambite ndo sioka supporter wambandi ya Kitaingo no kwatia yes anyina ria kilabu nyina te wangilile cia cia dala ila wandumire tauni wake ambia ena kiveka kipando ba madili watiwe ni the na andikwa katika will inyane wisi na kwa kweli anenge will nasoma nevi aniguo na nevi aniguo ambia ena bias si tayari na ni mutwae avyake kata avyako akamonie ni kana ma agree from there no go amia mbandi full ona gweru ni emodi ninge no ngi negi yanga le maguta nyini twathi moja pamoja ni kwita ndo azuonde atwa ndie na thina zizia ona ni agetheka kila kindu chonde na buyers were uninterested the following day mambetie twathi kwa lawyer ona magwiro ndo meili mathi ma agree with ya ni sawa mbeza siuma yes nondo I can remember manengo 1M kila mate so you msichana ona yake anewe 400,000 aume katika kila waandike wenethe ondo yune cha thogwa kila wanengo 400 okiambia yu maondo ni mambia na wewe ya kwanza ni willing ndiwa moyo muno nano bya ngilisiana ile 20,000 izungu watawazi hiyo aye izungu za kwamba mbona dia hii tayari tiende uneteka thome hiyo nondo ningi na no kwatukai na kuita mbesa mbinge ndio kwamba thikwe kyokola wiki ya so you ni peke liba bigie bandu wewe ya kwa kweli wewe mundu mukumbe created interest yangi na mabenzi nyawanye ndio maana wewe ni deal yongi lakini wewe mwene nwali ngagendo uyu ena o mapenzi ndini hai nanye yune kala the following day ya the ndi kuona ndi wateka weme hiyo ndi kuona hata na nengi nyinaona kwa ndio mutegemea nyina akilia na yule wene kalile esombia esongo ni asimu angodia indi wo bangitara na mukulia hata ambia ndwa isoma na tamundu kana ningwenda eyumilie we mwene yoro byende isu nasenga nekyo senga na you na mo block
simone yago na block nondo agreement itaili na yela na block toka tathi ndia tathi siendo tasuma ile pakila nilwe neziona nangu niwazibone ni OCPD waadhiriva hai na netwa na nyeneno na kwandi ndiye zene chao nyenathi na ndiye nevia aile bang asia andaite ngili 187 siwete bai ando made 20 cash na ile inga nengete ando made 20 mpesa na ile inga nengete cash we you area you police ni zio sana sio na makuli ya lele na yu inge maandikano meba nondo na kunemwa kindu lakini ongeza kwethia kwa kweli pena agreement ila mwekile agreement ni yes kana we kana ngatunga yes nondo i 20 nisi kuonekana na nyimwene nengwetekela sibo na mwene ne munenge ni munengo yo totanize ni nenyo lakini yu ingi 167 sipa na wanenga ni nanze ya myao nona yu area nongi na nethuke nondo wa kwitha ni ngwendo mana kwa kweli mundu moko intention yake ni myao taumie polisi nondo ekwanini ya emie wani polisi manda lawyer wake musi nondo yibayo to work out window file we work on facts and evidence so nongina umande lawyer wake musi era no kwitikila unewe 20 nono nzio 20 anasema ana shida sasa sawa muno mugazi ende kwenda yikuma buti wambiye ne umbumya dayo aina threat mbinge na yinyi na moya nyindi na thina na juu takwitha kila wanengie etha ndia kwititi nyini tayari kuonenga utongia ambia ndenda na ambia ndenda iwe yangu sana je ni nenga polisi mbeza ile haya simu wake ni mwiki simoni na nditume message polisi anikata wewe nengo changa nyekewa lakini nondo wakwitha nino kina na muswito kuna mwalele no newe moyonga utokia mbeza isi yake ikamba ukiake kwazo ke ikamba ukia na oko alikopin na munengie 5000 na ambe izinge ndenda izinge yakweka lazio andongea yes nondo wakwitha whether aina true love ya kingo bado moyo inamusumbua no kwatia nondo wakwitha kila weka eka kindu wakunite kimundu uta high school nondo from the word go wale kweje elesia na wewe elesia ni either wite kilo anolewe kute kutumia mbesa kana ujanja te maana kwekia mundu pin ambapo ndo izina yake mivango yake ile hata no kwatia so you area yuni negwa mbongo sea kwanza mweka nengi na tabikisio buninaga up to date yes mwabi jabo tabikisio ala musienzia nendo cheki comments yenyu kisalangale kwa Facebook kidogo na kulio kwake mundu we Kitaingo no semekale kwa Facebook page tu nani Mutongo TV wandike book comments ine eno kona live ngale kwa isi no wandike comment ya gubau na kwa na kulio yangu ningweza ndikulia Kitaingo ngale kwa eno nikienda ausongie sila katinga mwene ukaambia kweli Kitaingo no hata emondo thanks nino sa mondo 1 2 mwalimu mwebya akasekezwa soba ile ya kwa muli ya motani biasana nikatana Nicodemus ukaanzia kalikosia Embakasi Mutongo TV tumukwete nesa kabisa sila katinga mwene na kuonenge mwalimu mwejo ukaanzia pina Timoseo nanse mwende ukaanzia uko na point kani Benedict Wambura ukaambia na tusonge toe mwe onaetwa nutungiye mera mundani zeleza wazawa Blessed Jedida ukaambia legeza tueka itelemia mundu ka digital the faith na kuona ngaleko isu Benedict Wambua ngwene bado ngaleko isu katana Nicodemus ukasema no story yake ni very interesting sana mundu wi Nancy mwende okay Kitaingo wendwa ende kanagu sawa mundu wi kwetu Bernard Munyauka sio kuna points Benedict Wambua ukaambia Kililimbi kiteneza ngalikosia Nairobi mukangi woso ukasema ndo mesawa Esther Kadichiro da Faith ukaambia saa kwanga these Kitaingo ona dimya tuimu sana Miss Karo lindo kasi wimikindani Mombasa uko ndani kabisa just as mwena ukaambia mwana usuni understanding sana
Justus Mwema watching mundu wi mtoto wa nyanya ukaambia Kitaingo nemo na Steven Kesauni Tiva ukaambia mundu ayendeka no manyawe no amanya Antomo Diani akasia I like the personality of this guy. Kennedy Mata ukasia huruma lokutu kama kawa Kitaingo ni mutai museo. Joel Rana Ksembevi ukaambia wemona ndwete elemia at the river to go a blessed jadida ukaambia uingalekosia pipeline ni ukethese Kitaingo sana ututi wa chuma ukaambia dwina thina na keusa wasawa utunga pesa akwela wake loko maalisha ututi sawa sawa bele tuambia ukaambia Kariobangi mitambo yokete nesa ngaleko esuke tuamba. Yes. We watato sisi ambandi ya Kitaingo. We meona ba in the next 5 years. Bendi ya Kitaingo. Yes. In the next 5 years. Kulinga next strategy. Na ngayandethia. Nondo nina mipango ela nina yota mundo. Koto beti ngaimbe. Lakini A level. Nenda jela jingi. Wewe tofauti kabisa. Wewe ni tofauti kabisa. Nondo wako idha. Ndwe zuo nomwe. Maisha la tukekala ba ungu asua. Okay, when ne kienganya ona. Kananganya no mbetie kena, no mbetie kena na lea. Kana mbone no banini kwa story ya manina nondo na kuna nake. Na nikikuni ne bya changu na ngomo no. Kiasi kwamba wewe yani ngwe gathi na ngino no monde. Wanozi woki wewe yani ne kwenda record. Aendo record nondo anaumita na ku jela na ku jela. Nye ndimona yambe na monende yibinda yuna kuna kwa muli ateneso di yela na aina mabengo nondo ela wogie ogo de kambe wagwa na realize ni wege yumayo na wege newe moyo nondo ni weka smart tamuno o kambia ena mbadi otungete na none kwenda muno none kwenda muno wese kwithia ni wa record nondo we kulona twa ni kundu kuratho kuma wa na none kwenda kwaro proko kimi na kiasi kwamba wese kwithia ni weka ki na namukulia wenda tikata ambia ekani bange chathi ndabye undu ngubanga chathi na nitwe kalile ndeni onake na twabanga chathi cha andu alone kwikia fa JNP na nye mwene ta mundu nilihudhuria ona ina evienga 18 nondo ya support no kwatia na nako na wathi muno na ninyi na mwe mundu wa mwezo no nyina thaije meyo no kwatia na make sure kindu kini kitha ki successful na make sure ni kitha ki successful na uma na neno kana yokoma after 2 weeks ni wogia mbesa ilo kwatie bado none kwenda kuna boost nisulete none kwenda kuna boost na nyeta mondo na mukulie kuyendata ambia kindu kiloko sete ni means of transport chago the studio recording yes chago kwa umeasuma ke na nongi nama bitie lakini amanenga ila mbeso na kwatie baya ni siosula na mwelewe ta mondo na munenge ngali na otutia choma ni waendele ba waangalizu yakwa na I guess ni waweke mauta nyina offer transport for free na manina ni adia na record until you maybe ndio wewe yani ngukwatanga nona ke nitio kuna kwa maana taina kunona ke kuna mbinzi ndo na yuma ba ambiye lazima ndo ayuma ba umetokete kuni ambiye okete ndazini kuna mpaka no ngonia zimo to aneno tuko gina wangu ni zimo to aneno tuko ambiye kama na audio mwegola gini wewe ambiye ni lazima na neti kilako mekuu lakini wewe ambado wewe mwene enda go yake je manyata so nina hisia no sawa kingo na nyina kilia so you ni asia nondo wa kukwatanga nona mundu na kwendea mundu longe mausio na kendi kuona ngayezo mbonwa ndikona in those 5 years Kitaingo bandi chaile the king na baza yes chaile ndo manikana ngina baza nondo ndo ise mundu kukilo from nowhere na wezo manikana kwenda byo bina nondo no ngina nyine bwando maza no ngina wezo lombandi no ya mundu okune umo shamba otezo zobya yagu yes lakini usino bongo nondo Kitaingo bandi yatho kuma bando
na nino nekona nambikia yabu I think yena miaka mingi na nongono andu rawa andu amaja big up sio Kitaingo nini wewe wawaita we family yes to tambue mama kitawe ano kigeje kabisa yes nyine gebedi na nether ndigwa moyo ndasyu nondo era no mbene twaje bwere ngwa ojoge gonio basi sasa ojoge uye mzee twaje mbume izenekia na nyinoga no kwatia kita wambene ndeta mutindi kuma kuwa molala ndwanete molala tikadi mwana siana ile na nipata nasyo muno na asuni mwandu makwa nondo ndio ndonge ndona kwasia kiasi kwamba okethia ni asia kana penzele hapana niishi ana zake mona pe mashabiki magu na masupporter magu meda mezika na Kitaingo bangite ndanzi tuile opi utambona mume uwe matambole kageze be kabisa yes kwanza besha mbigi resort ya ndanzi ni ya Kitaingo ona ndo imasenga anata kwanza waweza video nange mena makolio angimagona tabewe angimagona kubewe ndo ukevya mesani siendi kini chao kiende no kwatia faith kan digital ozaitano iyo la kweli goli iyo la kwa golazia kopeli besi peke ndo kemuke moja wi yes ta ukono mundo na yasia kwa kweli puni bona ilosonga otete support wa good support loyo ndeno seleke niwe zili kanada pe mundo nyi bai mundo tatinania pe mundo ngakonya mo mone mwita mburukenge mundo nona uye kasimo kwitina ne kalate kasimo lakini wana musisio maisha make ukasisio kethia mundo pala wabikie emweso yani thina without wilio ndi mwita chokola nono na akili nzeo lakini mwana su au ma ona zangi uma mulolongo na mao okay ako kandazi ni akwa ndina adhiriva na ndio ukonya no kwadia lakini okite ni kwetha niwezi Kitaingo niwe na nando na one kwacha aloko mimatebwa etha la inene wa bandi nundu waki eunye biyo stage atwa store na ivanga nesa na tunyamba na baya momo ngeitine egembutine angali na kwa kweli ndizija ndivya mondosu kweli netumita ne unidi kuzibwa nesa no kwatia nondo wa nyindizi atu atapisuki uno lakini ndi appreciate onelote na unye meiyo ini appreciate ya kumadriva kuma mulolongo ngina driva na mao ene hata ita ne mondo Kitaingo mundu wenda uko support kana mundu wenda ukwetia chathi kana ende mundu wenda usisi ambadisi yaku ngali kwa YouTube kana mundu ende utonya kwitha ayendo tumanya na ngali kwa Facebook na Simone atonya kukwati hata namba ya Simo ngali kwa YouTube na ngali kwa Facebook Simone yo yes na yetha ye active 24/7 mundu wenda oteto kumeimwe mundu wenda unene nya wakwa anake mundu wenda umano kindu mundu ni dhane zio simu ne ongone ana namba ya 0722 711 794 kwa jogela namba ezu kenda we ne maandika 0722 711 794 0722 711 794 ngali kwa YouTube na ngali kwa YouTube ni ta Kitaingo special kina brackets kituamba haya naonga le kwa Facebook mundera kutumo siangali kwa Facebook dina page uto no follow ita Kitaingo special what click button ya follow ni kweli ndio na maondo maku kana tinena nya anio page ngi official ita Christopher Ndisi maziro alama zuri personal account so wewe ngali kwa isi liti ya mwakwati ania yes wali ka Twitter no ngwati ya wali ka Instagram no ithia nditwa Chris Ndisi no mbedi yabu so isu ni official pages siakwa na namba cia simu kiasi kwamba ukethia mondo wendo tu moja na Kitaingo ndego zela kula kwa PA yes nini that's direct wala uko direct unini ngona mubangite ndanzi kondo
kwa mwitu Grace kwita wara kondo Grace ndo inzo mie na mbodeka kwa mwitu Grace kwina ndanzi kwita wara kondo Grace soko weta wake tini azoma neza kwa weta zito ileza soko weta wake tini shambiki soko weta wake tini kwa mwitu Grace sawa na ine kila wakatano kwa kwata singale kwenye ba na ine kila wakatano yes kano inge watha tu nondo mwate ya pages isi yakwa nimoketha mwina updates ni mungwata cia manyata ngina ku na baketha peno penduku nono nenge muno ndatu abandu bamwe chogo niguo ngeza kuya no muno bado mwitho mutiati ya pages isi yakwa na ni mwitha mwina updates cia umanai Kitaingo iba ukesa kwithia ni mwetha na clue nondo wakwitha simoni ziogie internet ciego yes kwa mbogethia yes muno nego na maundu eweka eho na tethesia no kwatia eyu na yu na nenge bailio nazia ndia moshukuru Faith ka digital muno sana nondo wakwitha no mama ndosia muno kwa ya kwa ngulu cia maubo maini ngethia ni Messi Kitaingo ina bana na mona so uzuni shabiki wakwa sugu na kwanza ndirekela mundu aitha kwanake ni wagethwa ni muna weta wa Jimmy Star no sa ande leo ndigale wotidio ndinakethe kama muna wakwa ati mo bya muno mundu Kitaingo special yes getuamba yes Kitaingalete mwiso wajo Kitaingalete exist mwiso wajo mo bya muno watina yagele yakatatu thank you so much ati mo bya muno mosiaisia enondo wotavania na itokuma ila twambeise ekilungu cha Kililimbi endilika na muthenyane wa one endene wa kwambata together na mondo wenguniko ne kundi yake ya Kotha Boys Banda either we ready no together nina gunga kwa sukuma mwendo wa saa ile by the kwambata yesimbesi asa ile sio tuko ngaliko ya radio na ya bikendi saa inya tuikwatana ngaliko ya TV na ya radio bado mthenyane wa one getha December ba yangaliko sia royo tava na annex kwa morning ngaliko isu kwendanzi yambetwe ku na ndele agobika engaleko isuko tukoma engaleko isu igera wewe etwaguna maundo sana ku engaleko kwa Facebook je wingwa theater sage bese vijana wo mumbi wo itini wa kamera na mwana wetu waka musu ngaliko ya machine ya player utene na maklom mwene producer director kwa ngaliko na omumbi vijana wo mumbi nilo isimudhama na mbene wa machine ya Indie Graphics ina mwana wetu wa Joshua eketua mo ya muno ndo tabali na ito nyeno semekala kwa Facebook page yakwa ilani tag bese okalaika na no okay inbox ukatumania zaidi MC Kamwana bado ninamuona mitaani thank you so much ka digital da Faith wambia ndikale kugeja wendene wa mita thank you so much mo ya muno mosesha nundu otambania na ito kwa you ni utia namba kauta esi ya mundu weke Kitaingo na uyine kuya bye bye na nikuendete sana.